لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالقرآن والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan haram Islam, alhamdulillah. Rinaisab kita zaman na to ini amoy in programa bago sing kita niyo pagtawagon kablal iftar. Hindi pa mabot in pagbuka sing kita niyo insyaallah taala dungukan in patumtum sarta pangadjian si mga kauruhan na to, kaulaman na to dahil di hamadli sini insyaallah sarta inyan simulcast diban sin Wild FM mga katawte manguran ka-radio-radiohan nila dalam doa akan yung katantan na waktu ini murah-murahan nawin manangog kita ni marayaw supaya makahampit kita ni orang mga nikmat sa lagu-lagu amoy in itukbal kato siguro na tumulya waktu ini amoy in pangadjian sing kita ni ulang ta ini pag ano ito kain na pag-upiksa pag-upiksa atin niya upiksaon sing kita in ibadat na to upiksaon sing kita in amoy ginawawaranta tungod paparkala ika tayma sinamal na to sarta madawhat na to in kasila sa lawiluga na to in rita sin Allah subhanahu wa ta'ala halina kung magpalugay itukpal ko pangurun na to kalasahan in amin microphone bihaya on di milka to pangadyan in siya inilang dana matarong matato tanyo rin nga panagnaan nito dahil di Sheikh Al-Basir pagletapagdal patila to maskura. Subran Tuan. Alhamdulillah. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mauli mga maaste mangunda mo agam Islam muna sang litiwan puji pamahatsud si matingga Allah iwan salawat salam pangunatu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna itukbar na to atawakan suway masi kita niyo nag sasarang syukur fa Allah subhanahu wa ta'ala sin masi ni'mat diri sin Allah ta'ala lagi niya hidayatan kata niyo pianduan para Islam para tatay maun sin Allah ta'ala hadarat niya. Di nga sababi ni magpatumtum kami muna pag inawaran na mo lapay na yung kamo mga maastay mangunda mo akam Islam sabab ka na yung kita ni manusia magkalupa wayrundo kayong uwat sin magkalupa malingkan magpatumtum law sinallahu ta'ala wadakil fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin pagpatumtum kao ya Muhammad ka na yung pagpatumtum inyan kamumpat ang mga sila mu'min. Di nga sababing mga kiulungan sin Allah Ta'ala in pangadyan na to ang hapon ini biyaktol is Sheikh Imam An-Nawawi di nga kitab ni Riyadus Salihin ambok di nga mga mawdu al-muraqaba laung ta pagjahatawakan pag-upiksa uno inupiksaan uno injarahan sin manusia aw laro na kinhawaran niya doon hakabuin niya bang takita on mga kiulungan sin Allah Ta'ala aktara minan nas kamatawran sin manusia lamod na yung mga Muslim nagbukulan Muslim injajakahan nila inusahan nila jajakahan nila in family nila jajakahan nila in uno na rin ang mga pangarta nila sumakawa mga kiulungan sin Allah Ta'ala in makasusa kulang in pagjaka nila, sin pag-aaraman nila, sin pag-iman nila, sin pagparayaw, sin kabuhi nila, iban sin kabuka nila fa Allah subhanahu wa ta'ala. Baha kialupahan nila, in maksud piapan dari kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala, piakari sila pababaw sin dunya, jiyukup in kataan kaunahan nila, di nga sabab sadya, uno,
mapagtag-ipunon sila sinallahu ta'ala madto kaniya. Di nga sababi ni law sinallahu ta'ala alladhina yarahina taqum wa taqalluba fi sajidin. Ang pariwayat baita sinallahu ta'ala wa huwa ma'akum aynama kuntum. Qala ta'ala inna allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama'. Inallahu subhanahu wa ta'ala kikita ko sinallahu subhanahu wa ta'ala kikita ko sintuhan mo hina takum. Yaksud na rin lang hinabdol ibn Abbas hawakto ko sumambahayang lang si mga kaiba na mufassir hawakto ko sumambahayang sintunganan doon isa-isa mura sibo dalawang din kiaunan timinog ka o tawa kalimingkod ko ng numtong ka falaw subhanahu wa ta'ala kaya ingatan ko sinallahu subhanahu wa ta'ala sa atalong sinallahu ta'ala wa ma'akum ayna ma'akuntum. Inallahu ta'ala nakakampong kamo na pukusot kamo sin ilmu sin pangati sinallahu ta'ala bukon mga masemo din maana sin ma'aya rin di iba't inallahu ta'ala roon kayo mo bukon law minallahu ta'ala fi kulli makan la inallahu ta'ala beta niya aun tampat biutangan niya sumakawa in gayunggong manggampungi mamuso tiyatawakan in magparihal hakatan makaingat hakatan amunin ilmu kudrat iradat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Damikyan lang sinallahu ta'ala inna allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama'. Bunar tuod Allah subhanahu wa ta'ala wayrun makatapok ang sulag uno-uno di hagin lupaan iwan sinatasin langit in maksud kaya ingatan kataan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kaya ingatan sinallahu subhanahu wa ta'ala uko tay mangud ko bang unin hinang muri hawa sin dunya. Bang unin jakan mo unin iupik sa mga kawi mo lukay sing kawi mo dilan ko sinallahu ta'ala kawi timag na yuksak ka hina mo pasikan mo sambil nakakura-kura ka sambil nakapanaw ka sambil nakaon na akal mo maingat na ka magpisin mangiiwan sing marayaw unuwain yupik sa muri hawa sin dunya. Buon sa wala liangan katoy magusaha wala liangan in magbay sumakawa liangan siya bang sa upama ikakalantang na in parkala yadto hapag-akama. Bitan ko sinallahu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah. O kamo mga namamarat saya ayaw tud makakalantang makasasat kaniyo in family niwan sinarta niyo hapanuntum niyo fallahu subhanahu wa ta'ala hapanunay niyo sinpardaakan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Yan siyusuin na kahinang simparkala at wa may yaf'al dhalik faulay kahumul khasirun. Isiyusuin na kahinang sindamik yan yato nasasad sa sinarta niya nasasad sa sin family na wala niya kaya ito na indakan sinallahu ta'ala kanya siya na imano siya sa lugi-lugi. Dahil nga sabab yato mga kiaulungan sinallahu ta'ala patungtungon na mo misan galing pagdaka mo sinusaha mo lo mo nakauntong nakauriha babaw siglo niya sa luwi kawaadlaw akhirat tumtumabang ko mapatay in arta mo di umara wayroon maramaling kan ibadat. Dahil nga sabab ini unubahain jagahan upik sa unsin mano siya doon nakawi niya sa butong tan hadis ana Umar ibn Khattab radiyallahu anhu qal bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ذات اليوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد السواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحدا حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. Siyusoy beta dengkan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu hawak tulong niya kami naglilingkod-lingkod iwan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dhatal yawm indara hindi dhata rin manunjuki law niya nakira di kaingatan bangkano adlaw sa ding hamang alaw na tilkal yawm ding hamang adlaw yatto naglilingkod-lingkod kami iwan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam aw nakahuwa mon kamo di ang sasaat kimwa hambuok usog nakalando in itom simbuhok niya nakalando damikyan in puti sintamungon niya iwan wayrun kakitaan mo rin doon kaniya in siyaon magtutulak-tulak
Sa arta, wayroon law niya makakila ka mo ang katao. Ang pasalimingkod man to para Rasul sallallahu alaihi wasallam, piya pagbak na intuhod na masintud sin Rasul, ang panabiyutang ilima niya maripapaan niya. Ang pasaiman lang niya, Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Bayta iya ko simpagyan ng Islam. Mga kiyaulungan sinallahu ta'ala, pasawang tamani utiyo, lang niya ipagyanon, din di may taiyan siya matahumtum inbuhok bimana insya ding nga mga bata bago. Maputing tamungon niya, kana wayroon pangilahanin siya yung magtutulak-tulak. Maka-ajaib intaw rin matong matukan nila. Sa babang kawadi, sir, inikaw magtutulak-tulak, tartan tuin buhok mo, dumagbus biya sin dagbus, buhangin. Sa artain dagbus mo biya, na sin nalulus sin suka. Sa intaw rin matong marika nila ini, bukon siya tauragbus magtutulak-tulak. Pag-us imya sa Ya Muhammad, may tayat imyan sa Ya Muhammad, bukod niya Rasulullah, inya tu manunjuki nagpatarang insya bukon siring ng mga sahabat. Lianna sahabatul kiram azmain yaqulun Ya Rasulullah. Inpagtag nila para Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah. Ang pinusugin ni Ya Muhammad, bimana insyaring ang mga Arab. Lianna al-Arab mazala lam yu'minu anna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyallah. Kanya tumagtawag sila niya, Ya Muhammad. Pag-uuslaw niya, akhbirni anil Islam. Baytay ko na ako simpagyan ng Islam. Inagis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhadu an la, o an tashhadu an la ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah. Amo na inpag naiksaksi. Wayroon tukan mapatut sumbaw na kasabunalan, pagtag-ipunan, pangayo-ngayuan, malaykan in Allah subhanahu wa ta'ala. Tumtumun na to kapag ibadat. In kataan ibadat na sabot in magdua, in magpangayo, in subjuran, in angan-anganan, in kataan yan. In pagnadara, in pagsumbayan, in yan manunjuki sa jamat tutudyo fallahu ta'ala. Isyusu in manu siya, biading na in pagduaan na in pagsumbay na in pagpangayo-ngayo niya, bukun fallahu ta'ala in siya nakahinang siya syirik. Syirik dakula fallahu subhanahu wa ta'ala. Sababing mga nasabot tayat to, hakaiwanan patiranan sin ibadat, inyan tudyo sa Jaf Allah Ta'ala. Minsan pa parasul, minsan pa pakanabihan, minsan pa pangahisyo si umano siya, milya sin Allah Ta'ala, rik naman jari, suwayra tudyo fa Allah Ta'ala. Sa arta, hindi pagyanon la ilaha illallah, sumud siya paka-ikhlas. Muhammadur Rasulullah, mga kiyaulungan sin Allah Ta'ala, may ta'baha in syahadatain ini, nahinang siya rukmun wahida. Dini nga maarkanul Islam. May tanay ng hamok. Asawab, di sila ini makajari mutasun sin manusia. Di sila makajari mutasun sin hamok Muslim. Illa ilaha illallah amunain pag-ikhlas. In Muhammad Rasulullah amunain mutaba'ah. Di nga sawab yan. Di tayo maunin ibadat sin manusia. Bang bukun ikhlas pallahu ta'ala. Di dahil sab tayo maunin ibadat sin manusia. Mang ikhlas bukun magad hatarika sin pangunang to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab aun kawaakan ta mading mga manusia. Sa tajidu na minan nas, kawaakan ta rin mga manusia, mag-ibadat, ini pamong nilalaw na ininiikhlas na patuhan. Makuno pa ako makatsin mga baita nila yan. Basta, hingka ako inilila, tayo maun na sinallahu ta'ala, Allah ta'ala magtatayma. Uko tayo mangudko, tumtuma. Inallahu ta'ala magtatayma, bunal, sumakawa, diitaan ko sinallahu ta'ala. Bang isyu in salakan, isyu in mapatut akaran mo supaya tayo maun sinallahu ta'ala. Wairun do kayong amurain Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. At inayong kakahinang sin panguna to Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Biasin pagpuasa. Damikan din niya wala tayo ni makawako manusia makauna magpuasa ang kadlaw paro adlaw ding mga kaguruhan. Iwan pagyan nila in kami ni ruhaing. Bukon kami mga kaguruhan, in kami ni mga kamaasan na mo, in kami ni mga salip mga rato. Allahu Akbar. In pagpuasa nila, alhamdulillah, ikhlas ka na sinallahu ta'ala, sumakawala sa lamia kada kawayan sinallahu ta'ala. In pangasutay maun, tumtumun na tuwing kataan ibadat di lumabay. Hakakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam di tayo maun sinallahu ta'ala. Bukod ni sabi man na rin mo nagakitaan, sa kakitaan mo ibadat mo. Sabi nallahu ta'ala adib, ipakita ni hamano sa inibadat. Ayaw pa hinang marayo, misanin mangi ipakita na sinallahu ta'ala hadlaw akhirat hamano siya. Sa maglag ko sin puasa mo mga na. Tuntumon na to
in pagpuasa magkasabot sing kahuruan beta sinallahu ta'ala faman syahida minkum falyasum isyusi makakita kanyo simbulan kakita ni bulan sa halis simbulan Ramadan magpuasa siya inagi sila sumo li ru'yati wa aftilu li ru'yati puasa kamo bang yung kakitaan buka kamo bang yung kakitaan di mana soy magkita amo yan mga kiaulungan sinallahu ta'ala natumtuma parihanain pagsaksi mo la ilaha illallah muhammadur rasulullah hagin hawaran mo upik sa amarayaw bangyan napaamu mura marayo. Ini kamarwan niya upiksaon si Mano siya kalagyan nakawi na amunain as samahayang. Law niya watuqimas sala pagpatindog sin samahayang. In samahayang misan muri kakausan patindog una nagtitindog. Iyan kau papatindog kay mo naglilingkod. Bangdi misan na kuman nagkukulang. Ha? Sallu qa'iman fa in lam yastati fa qa'idan fa in lam yastati fa ala junubin. Wayroon tud ini kaligwatan sin manusia. Bangimianin manusia di ako magkasambayan sa simbisi ako. Tung tumago kuning katan sin waktu nabibisi kaw. Aun waktu makahali-hali kaw. Iwan in sambayang biutang sinalaw talago ko nagkabisi. Diin manusia makaraawa. Long niya inapunta ka junub. Inaku wayroon tubig. Inaku na kukwambe ni. Di. So pamanin hambuk manusia. Majil siya. Di siya makaigamok bilik katangulan siya. Pag-uwas wayroon tuwig makawa niya. Wayroon din nga mga lupa kawakan ni pagtayamum. Sa tumtumon na to masain tayamum misan painding-ding bang wayroon siya turab atawakan gubar la yazus. Di makajari. Suway pagtupak mo sinding-ding yaon aon siya magad gubar. Ha? Amin bakun mo. Ang pasal diyari sin mga ulama. Di nga sabihin, mayroon kawakan niya. Unin din ang sinambong kusog yaw, di na siya sumambayang. Pinsambong na suway na siya sumambayang. Saluway sin akal na rin doon pabiwutang sinallahu ta'ala kanya. Inagi sinallahu ta'ala, fattakullaha mastata'tum. Tunayan niyo indakan sinallahu ta'ala, hari hindi kakausan niyo. Amon yan, mga kiaulungan sinallahu ta'ala. Sambahayang matao di magpangasubo. Tuhan tayo maun ka lang niya in puasa sintaw rin magsasambahayang. Allahu Akbar. Tungtungon na ito yung panagnaan, hisahon hadlaw akhirat, haipon sinallahu ta'ala, kato niyo, amo na yung sambayang. Bang di mayaw yung sambayang, di mayaw yung katansin kakahinang. Lamod na yung puasa. Nawang mayroon sambayang murayaw. Biya di, naway puasa mo tuhan, ando makaulong. Di nga sabihan tali, apikila. Nagtaan ko sinuhaw yung sinapti, sumakaw yung sambayang, wala mo piyatitilog, ando makaulong pa utay, mahod ko akam Islam. Pagkay sabin magtahan sinuhawan sinapti katahanan mo, intimidog ang po minit pakawaan minit, patason tari mo katahanan. Allahu Akbar. Tunayanin sa bayang. Upiksain sa bayang kahoy mo. Siukat kay mo sinallahu ta'ala patinuhon ko sin sa bayang. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawkuta. Siukat kay mo ipatunay sinallahu ta'ala in sa bayang 5 waktu. Makalimahan karumang kaadlaw. Inyan gaman biya, tumayaw pa yung parasahan niyo. Tumtumun yung mga kiaulungan sinallahu ta'ala, inkatan diya kan kato sinallahu ta'ala, pag-ibadat, inyan bukon para pallahu ta'ala, inyan para pagkato manusia. Ini kato niya upiksaon sin manusia, parihalaw na kawoy niya, jakahan niya marayo, amunain pagtunay sin jakat. May takaw magjakat. Muna-munain zakat ini, lang ta, hipagsutsi, inmana sin zakat, tutahir, pagsutsi, unin susyan mo. Long tasilong si mga sustihun sin mga rayahan in pangatayan nila day nga kaikot. Minalbok, sutsihun mo, lanuan mo, atin niya, mi iun min pangatayan mo yatong takaikot-ikot, ikan mo siya. Bangin mano siya, makatagna siya magsadak kabimada na igit-ikot niya. Tumtumuntay na arta inyan panandas kay mo sinallahu ta'ala. Kaya wajiban kau tumunay sin arta mo hamiskin atawakan hat. Amuin patutunayan kanya. Ayaw mo tawan na sabab in arta tiyaw mo sadya. Amuin giyayong gungan mo rin hababaw sin dunya. Tipon mo sadya inyan hikabin sana kay mo adlaw akhirat. Tumtumun ka mga kiyaw mo mas na. Naon nga mga mano siya magsambayang, di isa magjakat, naring makajari. Bangkaw timunay sin sambayang, sumay murah hitunay in zakat. Asabab mataw din ayat in sambayang iwan sin zakat, akong naglilimbang. Waqimus salata watuz zakat. Ya, warkaw marakin. Mataw din baita sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Inhi kaupat niya pariksaon atawakan upiksaon sin manusia amo na in pagpuasa. Diya na sin hazaman tain. Pagpuasa ha bulan Ramadan. Muasa kau karna sin Allah subhanahu wa ta'ala inyon tay maun mutud kaya wajiban kau. Gitunay in pagpuasa. Tumtumun na tuin puasa ini inangis ng Allah ta'ala siya in magtumbas. Wa ana ajazi bihi. Tabaan mga kiulungan sin Allah Ta'ala. In katan sin ibadat, in magtumbas Allah Ta'ala. Sa may taimihan sa hindi puasa siya in magtumbas. In yato isyara in puasa miulya sin Allah Ta'ala. Liaggo sin Allah Ta'ala. Panglaggo niya, inhimumungan niya, ako in magtumbas. Yan mga kiulungan sin Allah. Na in pagpuasa, amuin puasahan mo di ko kumaon minum ni matarang sumakawa ang pari pagkaingatan sin mano siya ang indila di pagkapuasahan indila masi maghimumungan sin kalinisan inakal in pangatean ili mahipanaunu katan mga kiulungan sin Allah Ta'ala puasahan mo ati sin magpuasa siya mini pagyan al-imsak panghalukatan ati sin imsak manggayunggong kau gayunggungan mo hindi kau himinang maksiat di ko mamisara pamasyat, di ko mag-angan-angan pamasyat, di ko mangapot-ngapot pagkukun marayaw, di ko manaw pagkukun marayaw. Labiyaw na nari ko kumaon. Dami kandi day sab ko magpakaon hatao. Sabab bang kauri pa magpuasa, pag-us magpakaon pagkawataw ri magpupuasa, nagdubol na, nang lipat manglipat na inkangian yung mga tao na sila. Ako na mukis sa nasabot sin mangingis sa ang buok Yahudi, kimaunin anak ni Hatabu, kita niya, musmus niya simud, long niya, di pa kita magpupuasa, di pa ko mag-addat long ni habulan Ramadan, continue kuno. Bisan pa sabi Yahudi, aun pa sabi mga maniw tiyo mapita. Ang pain mga Muslim, magmaaptabi hawala kiyugdan, suway kita magtawat. Bukod na sa ukat na bulan Ramadan, lumaon din sa Bisaya, pagkaunon ko, ang nasumod taw sub. Ang nasumod nag-aakama kami Islam. Sa di magpupuasa. Di magpupuasa. Nabangkaw nagpakaon ha bulan Ramadan. Haadlaw. Masya Allah. Biya dasin sa kaula-ula, wala mo piyag martag bata ng bulan Ramadan. Masusayin mano siya. Long niya na malaway siningkam na mga kabulan. Tuan, wala mo sa pikil. Malawa isabit income mo adlaw akhirat wala mo isab pikil in parsiksa atawa kanin dusa madawat mo hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab ini upik sa unta parayala unta marayaw bang biya din pag-ianon pagpuasa bang biya din bulan Ramadan. Nabukon na dyan hindi kita makakawa sin pagpuasa bulan Ramadan mataw din mga puasa kasunat-sunatan mga puasa sin Ramadan. Long kapag sunod din niya muna yung unong adlaw sawal pag-usaon pa rin nga mga khamis iwan sin yawmal itnain yawmal khamis iwan sin tu kasubangan amon pagyan ayamon bid ang kutag tu kasubangan tagupat taglima kasubangan at tawakan mangita mawaya sin pagpuasa lami marayo pagyan long niya sa sin daod magpuasa adlaw ini pagus muka konsum puasa adlaw ini pagus konsum buka puasa sarayaw-rayaw amon yan hindi kaupat parik sa unta at tawakan upik sa unday di hakaboy na to ababaw sin dunya indikat lima niya amon ay paghaj na yung mga inin makakaos siya arta niya damit kanin baran niya makakaos makusugin baran niya wayron sakit-sakit niya aw ni sabtaw taka arta sa takasakit imbaran na inya to wala de sabja natanakin amok nga mga surot kaniya to sabang makusugpen baran mo aw pa arta mo sa di ka maghaji masya Allah naaw ni sa maghaji mga kiulungan sinallahu ta'ala samputon tay niya supayin mga manusia makatungtum ada kala wala nila kaingatan bangunin ka maksuran sin paghaji. In paghaji magpatunay ikaw sin magjukop ko sin ukon Islam lima bukon na supaya ko tawawon haji bukon na supaya hinangon mo sadya in paghaji yaw ni panampan mo sin kakahinang mumasyat aw niyan mga manusya bihan magpakila haji sumakaway na tay kuran sin kakahinang nila bukon marayaw amun lang na yalbisul haqqa bil batil tamungan nila in kangian sin karayawan Abihan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Upik saon na tumaraw. Inya to, nasabot ta amo nin rukun Islam lima. Sumuna mo na upik saon sing kita niyo amo na in rukun Islam lima kaya wajib ka to doon.
hakabuhi ta. Ini kamaruan niya pianga subo sinambuk to miat to pag-us siyambungan sin Rasul sallam na sadakta long nabunal kaw long sin amuk sa amat long niya faajib na lahu yas'alu wa yusaddiqu ya long nanay nulisab kami uus na mga suwa pa sa iman bunal kaw bima na intaw na ka pa nga suya to kaya ingatan niya inja jawaban may bahayat to bisyo ayat tintaw yat to yan insayat to sa putunta magtuoy insayat to Jibril sabab iman Rasul sallallahu alaihi wasallam mapuasin pagpangasubo niya lang niya at adri man israel lang sin sahaba lang niya wallahu wa rasul alam sinumar lang niya fa innahu Jibrilun atakum yuallimukum dinakum fa innahu Jibrilun atakum yuallimakum dinakum bunar to din sa Jibril so Jibril imyat to nangasubo para Rasul sallallahu alaihi wasallam sain miyari lang niya kanyo hinduan kamo sinagama niyo sain paghidu niya sin pag-agama labay ha pagpangasubo idan yan bagi alal Islam o alal Muslim kan yas'al alim hatta walau kana ya'lamu idha kanat yuridu an yarfa ikhwanu bil'ilm way rapat suway mga Muslim makajari mga subukaw ha mga tao taga panghati ha masjid na ka ha uno na ka ha seminar na ka minsan pa in pakaradyan in parkala sin pag-akam at kaya ingatan mo bang in maksud mo pahati yun mo in mga tayo mga biyasin pagkatusin jipin dahil nga sababi ni mga kiulungan sinalaw tala ibalik ta panagnan makatadalil dahil hindi nasabot lang na yung Jibril itong nakumaning buhok niya kitain siya itong imbuhok bimana mo kung siya nagkukupya bataba ako, maitong na kumanlong sin Rasul, yung buhok niya. Naam parang yung mga katatay manguran, mang kuri magkupya, nung po saitan. Hindi lang niya magkukupya saitan, saan? Ba't lang ni malaikat nagkukupya, napagkupya ka mo. Masya Allah. Ang pasiabot na hindi, Jibril, wayroon siya nagkukupya, sa ibeta sin Rasul, yung buhok niya, maitong na kuman, matakumtum. Yan. Nain sumunod upik sa si Manu siya, piya nga suwina lang niya, akhbirni anil iman. Baitay ako sin pagyanong iman, amoy pagparatsaya. Paratsayon sin pangatayan, ilaptik sin dila, paratsayon sin pangatayan, hinangon sin ginhawaran. Lang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina biqadari khairihi wa syarrihi. Amo na yung pagparatsaya pa Allah Ta'ala. Paratsayo min Allah Ta'ala. Inallahu ta'ala siya in Tuhan rububiyah, magdir rizki, razik, wal khalik, wal uluhiyah, amin tagmustahak sin pagtag-ipunan, pangangaywan, pagsusumbayan, pag-unol na katan na sabot tayo ito hatungod sin pag-ibadat. Iwan sin parat sayaw min asma wa sifa, amin nasabot sin Allah Ta'ala, dahil doon, Quran iwan sin hasunman. Iwan sin mga malaikat, parat sayaw min mga malaikat, Bita sinallahu subhanahu wa ta'ala lang sa Quran. Bukod mo pail-pail. Iban sing kitab sinallahu subhanahu wa ta'ala piyaturun na. Labi awla na in Quran. In Quran mga kiulungan sinallahu ta'ala. Ang waktu magkabasa na to sadya. Habulan Ramadan. Tiyawag sa ini Quran. Amin piyatarangin. Pini si mga ulama ingan niya Quran. Sa maksud niya. Maksud niya bawas saun. Damikian in Quran ang waktu. Kialupahan na to na. Bang aun mga parkala. Wala piyag amo na pag-akamay. Manusa din. Alam magbalik pa Quran. Di na magbalik pa Quran, di na magbalik pa Sunnah. Ipa mong nasa dalaw na bay tahi kuan ini. Agi sabi alim kuan ini. Allahu Akbar. Damikian mga kaulungan sinallahu ta'ala, inupik saon pariyalaon sing kita niyo. Dahil di hakaboy na to. Amunayin ingatun tain Rasul. Kitab sinalay man sing karasul-rasulan niya. Pahuguton di alam sin pangatan. Labi aunain Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Anuin pangbo na to. Ang payan ang waktu nalawa na yung pag-iman na para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nalawa na yung pamarat sa para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab may ta, aun waktu pagpaunahon ta pagpahalaga tayo ni mumungan sinabok Sheikh. Inabok mufti. Dahil sa inimumungan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bangkaw baitaan sin mga ulama. Lang niyan kakahinang yan, wala saan nahinang sin Rasul. In magmaulod, wala nahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pagdawa mo lang, nahinang isab sin mga hulayat to. Pagkasabing mga hulayat to, naginang sila biya ini. Pagkasabi ko nyo, naginang isab sila biya ini. Allahu Akbar.
Para habang miyaon kita unin parkala yan, wala himinangin rasul. Wala himinangin mga sahabat. Wala, di sabi ni minangin mga upat imam. Napag-usisi ko ini, kau iso sabi niya akaran mo. Lumahikuan ini. Allahu Akbar. Bus bang kawas mo mag-discuss pa majab, lumajab ko Shafi sa inyo. Kung di ako magkaigsuya ko Shafi. Napag-us maginan ko sa parkala yaw. Na. Hanggang sa mga keulungan sinallahu ta'ala yung pag-akamata di dumayaw. Sabab may ta, di kita ni magbalik pa Quraniwan pa sunna. Di kita ni magbalik pa Quraniwan sin pa sunna. So parehalaon tatuanin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di man jari, sabab lang ni Abdullah ibn Abbas, yusiku an yanzila alaikum hijaratan minas sama. Law aqul qala Rasulullah fataqulun qala Abu Bakar qala Umar. Nabi Anas magdaturi kato. Ako na kaulang Abdullah ibn Abbas, paulungan sinallahu ta'ala, atasin langit, bato mga kimen, ini baitasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inagini, baitay sabi Abu Bakar ben, baitay sabi Umar ben, ini. Na, yan asin mga magdaturi kato. Di nga sabab yan humalik kita ni Manayo. Upik sound time pag iman para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Damik yan mga kiulungan sinallahu ta'ala, inadlaw akhirat, para sa yun ta. Tumtumain dunya bukunin dunya inihula mo matan amunin adlaw akhirat. Inini labay-labayan mo sadya. Bang biyadin in tuyo mo mag-usaha, biyadin in amuin pag-sacrifice mo riya supaya naman ko makabay malingkat, makasbisa sa katan malingkat, amuin makatugak ulangan mahambol. Subay lawi in pagtuyo mo dito adlaw akhirat. Sabab in katan piyagtuyuan mo ri hababaw sin dunya inyan hikawin mo ra o kotay mangud kuha kami Islam. Sa inadlaw akhirat, amuyat pinula mo sa lama-lama. Nari nga sabab yan, pagtagna ko pag-usaha, pagtagna ko paginambay mo, sa sakatan mo, kukulangan mo rito, halam sin suka, sa iban sin mga babae niya, tiyata ka kami. Tiyata ka makay mo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Yan. Iban pagparat saya, akadar marayaw iban si mga. Short na to, nasasabot na yung mga parkala ini, in katan marayaw inyan, panlaho tala, sumakaway mangitin tumong na to inyan, bukun ng kabayan sinalaw ta. Inyan, di nga mga kabayaan sin syaitan, at tawakan kabayan sin napso-napso mo. Ayaw mo blimen ang laho talaman ko na kailang maasiyat, sabab dilan ko akal. Dilan ko akal sinallahu ta'ala, ipapapi kay mo in marayaw, di ipapi kay mo in mangi. Ay mo yan, alam mo mga nagapin ka akong mangi beni, ininaring hatuan na sa ini. Nakapanakaw ako, nakapamuno ako, inaring hatuan bukon. Nakapagsirik ka mo ring hatuan bukon. Inyan deng hakay mo. Deng kay mo kiyaulungan si kausin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo niya to, in parik saon si manusia. Pag-uusin ni ka to, law niya alihsan, amo na yung pagparayo. Anta abudullah kaan nagataraw, fa in lam takun tara, fa innahu yara. Bang kau magtagipon panlaw tayo sa kaula nakikita minanlaw tayo. Bang di mo kakitaan, inanlaw tayo. Nga nakikita ko sinanlaw tayo. Sa tatan to, di habawasin to, di mo kakita ninanlaw tayo. Sabab sa kaula-ula. In sa kaula-ula, tatan to di sa jumato. Di sa jumato. Sa bunar to na, fa innahu yarak. Tiyan to, tiakid, bunar to, kikita ko sinanlaw tayo. May tayat to yan to ang anangan mo ihakawin mo. Asupaya maparayaw mo inaka may Islam marayaw. Mapatindog mo siya marayaw, imamapahugot mo yung pag-iman mo marayaw, fallahu subhanahu wa ta'ala. Tin, naparayaw mo na yung katan, tumtumaho ko tayo mamud ko. Aun-aun ko biyutang sinallahu ta'ala, yan nakawa-office mo yan, nakawatabo yaw, nakawalaw yaw, nakawa-aun-aun nakatan. High school, pagparayaw ko. Pagparayaw ko sin kakahinan mo. Pagtagipon ka, fallahu ta'ala, iban parayaw ay kakahinan mo. Pagpahuntur ko, amo niya ng kabayan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nasampot na yung tupar kala, in pagpatinog sin Islam, in pag-iman, iban sin pagyaksan, pusuton na to sinahulian, amo na in kabuka. Laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah aythuma kunt. Wa atbi'i sayyatin hasanat. Hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. In ayat timurun kay na pusan para Rasul sallallahu alaihi wasallam at tungod syara al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pag-usyunuran pa sini Raja, in kahinapusan tuod, amuin magkulang maglabi, mga kulapyang lupan, siyam adlaw rakuman kaning kawisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pabuntulong rakuman, amunain, wattaqu yawma turja'una fihi ila Allah, Suratul Baqarah. Atin niya, kabuka, amuin ini pamusut musin katanisap, amuin kabuka fa Allah subhanahu wa ta'ala. Kabuka ka fa Allah ta'ala.
Uni maksud sin kabuka, hinangain katan di akan sin Allah Ta'ala, layuin katan sin liangan. Dengan sawet tu, panghinang ikatan sin di akan, layuan min katan sin liangan, narampung min pagyanon al-Islam wal iman iwan sin al-Ahsan. Amyat ini pamusod. Ha? Hauno kau. Hain kau, uno-uno kahalan mo. Amo yan mga kiulungan sin Allah Ta'ala. Iban sunuri magtuin hinang mangi sin marayaw. Ipamapas ka niya. Aminin taw nagmabawa pa Allah Ta'ala. Iban pagpil pa lang ikaw marayaw pa mga manusya. Ha? Pagpil pa lang ikaw pa marayaw. So amo yan to'y nasabot taw patparkala. Islam, iman, ihsan, iban sin takwa. Amo iniin labi marayaw upik saun. Jakahan sin manu siya kaboy na di hababaw sin dunya. Asababang niya na upiksa na parayaw inasabot kaya to sila na isabyad to in umupiksa. Uminjuma ka magparayaw ka to halawm sin pakulan sambil humatod ka to matu palawm sin suka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin suka nag-anon in kasapa-sapaan ipo sin uno-uno na yung kabayan sin manu siya dahil dito di na siya magbugto. Murang-murahan mga kiaulungan sin Allah Ta'ala in pagpatumtum na mo aw naka na to pangadjian. Ha? Damikyan in pagpatumtum biyan na sinsambat in mga ini ubat. Ubat kato niyo. Tumtumun na to bangsa pamabya. Ugdanan kita niyo na inyan aw nga mga sakit. Biyan na sinsambat in doktor bangkaw na takasakit in ubat ipagdil kay mo yaon na kain mapait, at tawakan yaon na injikan ka, ya tawakan yaon na operahan ka, hasupayan sa mayiging sakit. Dahil nga sababi ni Wayrun duway ubat sin sakit hapangatayan sin manusya, malaingkan magbalik sa matufallahu ta'ala magtawat, himinang sindiakan, lumayo sin liangan, laway hatarika sin panguna to, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O kau tayo mangod ko ang Islam na paingin nawaran ko, pariharain Allah subhanahu wa ta'ala sin pangatayan mo, hauno katan para yalaon ko sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumura-murahan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagpatumtum na mo magmumpaat di hadunya dagfakfad law akhirat iban kaamalan na to muna in nagbisara di na kami magpahawa alhamdulillah magsukol tuod kanyo katan labi awla na hambuk maas na mo amoy nag-uhanan sin pagaradyaan sin pagpatumtum hatibi iban hauno nga katan alhamdulillah gihawa sin Allah ta'ala umunyo hasupaya humawa pa indawa na to di halupa sambuanga sambil pagkatiningkal sinalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga gusto ko bukuro may sareo-reo lang tapagpatumtum ka to taniyo tungod paparkala pag-ayat magupiksa inhawabaran na to labi-labi na tungod pa aming parkala ini amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala yari ka to niyo amo na tungod paparkala pag-agama amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa katan ini tumay masimbungan niya kita ni urakatan. Wayro nakatay maduaing buat malengka na mo rin taong nagbinan. Sigo dain hinang niya pamarayaw iban sin pamangi na inyag to ini amuray mano siya naghinang kanya ini lang ta makabatok kanya at awamit ang sukok kanya. Biyan to di sa malapay in kaiwanan. Sababing pag-agama biyan ang sinagi kanya kita niyo maghinang. Di yan marasin ama ng katan sin family niya. Amin libre hon ng katan mga anak na ay nakamong asusa, sambayangan taman kamo, puasaan taman kamo, yan to rin may nang. Bang tungod paparkala long kakabuhayan ng dunya, na mamarahin na sa ama lumagad kakabuhayan ng makabihang ka tuhog tulay yaon, iba ng ka kilo uno ini bukas yaon, pagluto na magsaw-saw na katan, hamok din nakusaha. At sumakawa tungod paparkala pag-agama, way to dapat. Subay ra magpuasay nama, magpuasay nina, magpuasay katanan na. Kaniya-kaniya yan. Damikyan ng sambahayang, damikyan ng katan, ibadat. Na inyag to, subay to, upiksaon, biya na sinakinyayag to, upiksaon muna yung pagmaingat sin kita niyo, tungod paparkala, hikabuntol sin hinang. Amunain, panghindo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Labi-labi na to, damin, panghindo sin Jibril alayhi salatu wassalam papamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukon niya to Rasul sa hinduan bukon kataan sin manusia alaw man sin gumini sibo dain nakauna iban sin nakahuli
tiap-tiap nakaabot siya simpang hindo, subay siya tumayma. Subay siya, himinang paganggaw taan niya. Bihag to inamuin panghindo sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab na matarang niyan, biyabay ta sing Quran, in panghindo singkatan ka ini rasulan. Kanabihan sin Allah subhanahu wa ta'ala, nalangkom na rin di katan halawon sing Quran mahamon liyan. Tanda na rin nasasabuting katantang kanabihan ka rasulan. Iban si mga kakitab-kitawan pianaw kanila, yaon doon katan halawon. Na sabab ito, in amin panghindo lang ta, amin hakahinapusan, amuanin, subay akaron singkatan, kaya wajiban ng Yahudi makat, kaya wajiban ng Nasrani makat, kaya wajiban ng katantan, nagdaraawa, pagkakamabunal ang indiyara nila, makat harasul, amin panghindo si Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena inyaon siya ing kahinapusan, amin dia aksin Allah subhanahu wa ta'ala, amoy in nalangkum nakatan simpang hindo dahil kapanagnaan sa pagkahinapusan inyaw na loob sa Quran. Naamon to in suway ayaran sing kita niyo, amon to in suway pagtuyuan sing kita niyo, amoy in lawahon dahil di dauman sing kumini, labi-labi na to in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbaita kato taniyo in Allah subhanahu wa ta'ala dihil niya na ingkatan ini rijiki atau katan nikmat halaw man singgumi ini pa katan manusia sibu daka lasahan niya iban sindi niya kalasahan atau kakuyakan niya iban sing karukalan niya dihil niya na yung katan mabaya ito iban dihil na tayo mo sumagawa tungod paparkala pag-arama isiyus-yus sa diyan mabaya isiyus sa diyan tumayma ang rin dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala na dapod intaw tagaakal tanto sadya tumayma siya sa babkarna miyumuhong siya singkasan na nga nasusungon wakto ang paimparkala pag-arama laong ta di iyan matayma na tuing kasanangan di hababaw sing gumini sabab ini ni mazra'atun lil akhirah pagtanuman sing kita niyo hadya pag umahan na to tungod pa amoy in anihon na to dahil dirahon pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala karena di kita ni maginang bihan na mga ini katantan biyabay tayan si Rasul sallallahu alaihi wasallam adapun na ingkatan amin pamiat bukon labay ring Rasul sallallahu alaihi wasallam misan datiyan singkatan manusia pamiat bukon yan pamiat hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala amo rin pamiat amo na indiyara sin Rasul wa ma atakumur Rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu pantahu amoin urulun niyo, ingkatan amoin diya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam piarakan niya sin Allah subhanahu wa ta'ala ipasampay amano siya hay siyo imabaya tumayma ba't malayngkan hindi mabaya na alay krahapid di hipaglugos ipag-agama biha apatukrihun na sa hataya kuno mu'minin uno lukosun niyo mano siya supaya may nang mu'min uno lukosun niyo mano siya supaya makasun palong sinsukat hindi mabaso mo nabo kung bihat yung aram na Islam. Inyan katan biyabay tasin Allah Ta'ala yung hubo sing katan hinang. In amoy in mapatot singuran iban sin mapatot paghalian o tawa tangkisan. Biyabay tayan to katanta. Sarta in mga pakaradyan si mga umat na kauna lima lahil katot tanyo in kahalan nila. Mayta sila piaratungan agap. Pasal sin panulang nila. Pasal sin panghimuting nila. Pasal singkatan na, nasabot doon na yan. Panagnaan doon ha, namin daran-daran ha, dyan magkasabot sing kami, pero singkahalan sin Nabi Allah Nuh alayhi salatu wassalam. Amoy in, sa lugay-lugay na launta, sa hawa-hawa na wakto nagdawa, nagpasampay sin akama sin Allah subhanahu wa ta'ala, karena niabot siyang ini siyam nga katos tagkay man tahon. Nagdawa sadya. Diha. Nahawak to sinaming di-access in Allah subhanahu wa ta'ala sa inumul niya, ruang gatos tagkay man taon na. Ruang gatos tagkay man taon na inumul niya. Waktu simpag niya. Na pag-uus sinamin ini pag-umbaktaw pa niya tulong ta, imumul pa siya rin dito, labi ruang gatos taon. Sabab, di mayaw na sabing kahalan, di mano siya, sabab nalumos na yung kataan, amoy in laong ta nagkupur. Sa sumagawa, matarang na yung mga yan, aw nadya kumuha.
Hakataan, sinliuran, si Mano siya, na dyan kumuha biha. Namin lang niya, pagtawa ko niya mga kandarubin Padilla yung mga bad boys. Aw na dyan yan. Oo, minsan noon, aw na dyan ang mga sumulang, aw na dyan umatubihan. Para good po Oo. Yeah. Namo tinapasun na to, amoy ini ayuputod na to, lawakon na to, inamoy law ta marayaw, sabab inyad to kataan, amoy kapuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yan na sinahi, sa lingkat-lingkat pangadyan ito katutan niyo, amoy daran na to, iaasubo yung ginawaran na to, daran na to, hihinduan yung ginawaran na to, ay nakita tumakad, hinduan pa sindukay. Baran na to na yung maghindo sin ginawaran na to, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Lihad to. Sabab na matarang yan. Wayron sa makasandal, tao, amilong niya, ini kuma siya litok bakit yun, saktikan niya, payutang ang mga king-king yun. Pikil ko, maray kasakitan siya. Nga din na habang amin lablab malaggo na yun. Misanin hata mo ini ambok litok bakit yun. Patayon pa isa. Oo. Yun. Amoy patayon mo na harap palima mo yun. Hindi na ako makatawakal. Liha. Kita kau yan. Na yung mga yan katatan, matarang bukon ini mga kami ini namuting diga. Biyita namuin kasabunaran. Hasupaya ingkita niyo maka ini panganal marayaw ang kanna in kita sambil dia aksin Allah subhanahu wa ta'ala minsan yung pagbasa sing Quran so na to ang kanal mahita bataw din makawa taron ng hikmat halaw ni apala yatadabbarun al-Quran atin maksud doon sa kaulo lamang kau nagbabasa piyangan na mo hindi basa mo yaon amoy hiyahati mo marayaw uno in message long dimbasa ang galis doon uno in risala doon naon kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala amo at tuwing kakunahan sing kita ipaganggaw ta amin paganggawtaan sing kita amoy in risala sin bias sa tayar to amo to kad nasubay kita dapat nagbabasa kaniya upaya ini barantain muna makatay sin hidayat din Allah subhanahu wa ta'ala na manjari lupa in waktu na to biya masuok na hindi ko biya maraw na yung tingog ko absin ni ayayaon malungay na ba yung sinusukat ka tapos biya nang makawasat ko siya Quran before siya magbang inshallah na inshallah na ayayaon dihil ko kaniya in waktu na yaring ko na kalau di na nang siya mabaya mas sa Quran ang kuwan sa kitab sa kitab. ayaring ko na ini tukbal ko pa ako na ito biya kuya miskin kasi ewan ko na miskin miskin dayahan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون
الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. Ang kabinutos, ini ampak kita makan jari muka, pero kaputan mo na yung baso mo. Sayaw pa inuma. So, in 1 minute more before buka, sin programa, yari kita Hanidaul Islam, dahil sinagi ko, every day, so salam doa ka katantan, bago ako magbang, buka na, insarayan na, 6:13 na. Batalong ko na muna yung kako, batalong ko naman pa kumagbang, ha? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala salat.
على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.